салом тамошобинони азиз, шаҳрибону Абдулло ҳастам, иштирокчии лоиҳа озмуни Зебосанам 2019 аз шаҳри Турсунзода. Инҷо мо айни ҳол бо духтарон қарор дорем дар меҳмонии тарроҳи шинохтаи тоҷик Нафиса Имрановна. Айни ҳол мо бо духтарон шинос шудем ва якҷоя либос интихоб намуда истодем. Фарангез аз шаҳри Хоҷанд, Эдимоҳ аз шаҳри Ҳисор, Навраста аз ноҳияи Варзо, Азиза аз шаҳри Ваҳдат, Бархиямоҳ аз шаҳри Бохтар, Сабрина аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Айни ҳол мо бо духтарон либоси интихоб намуда истодаем ва баъд аз он меравем ба назди Шабнами Абдулло. салом бинандаҳои азиз, чӣ хеле ки медонем айни ҳол фасли зимистон аст ва дар кӯҳҳои осмонбуси Тоҷикистон бошад, чӣ хеле ки худи шумо шоҳид ҳастед, барфҳо хобиданд. Барф бошад рамзи зебоӣ, рамзи покӣ аст ва албатта ки гулдухтарони нозанини мо низ зебо ҳастанд. Бинандаҳои азиз, ин нашри ниҳоии даври дуюми лоиҳаозмуни телевизионии Зебосанам 2019 аст ки айни ҳол манзури шумо гашта истодааст. Бо шумо ҳастам ман Шабнам Абдуллозода ва айни ҳол мо қарор дорем дар маркази шаҳри Душанбе ва мунтазири гулдухтарони нозанин ҳастем. Ассалому алайкум гулдухтарони азиз, соли нави мелодиро барои ҳар яки шумо шодбош мегӯям. Чун дар арафаи соли нави мелодӣ қарор дорем ва таманниётҳои шуморо мехостам дар соли 2020 барои мардуми шарафи Тоҷикистон мефаҳмам. Шаҳрибону Абдулло ҳастам аз шаҳри Турсунзода. Аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми мардуми шарифи Тоҷикистонро ба омадомади соли нави мелодӣ табрику таҳният гуфта пеш аз ҳама ба якояки онҳо хонаи пур аз нозу неъмат, хушҳолӣ ва фараҳмандиро таманно дорам. Марҳабо эй соли нав хуш омадӣ, чун ҷавони навча дар ҷӯш омадӣ, омадӣ хуш омадӣ меҳмони мо, якдаме бинво танаввул нони мо. Ташаккури зиёд. Ин лаҳза меравем ба тамошои Душанбешаҳри азиз. Рафтем. Навраста, таманниёти шумо дар соли 2020 барои мардуми Тоҷикистон ва ҳамзамон барои наздикони худ ва мехостам фаҳмам ки дар соли нави мелодӣ аз наздикони худ кадом тӯҳфаҳоро интизор ҳастед? ман бештар аз наздикони худ хоҳони онам ки хушбахт бошанд, худашон хушбахт бошад, барои ман кифоя аст. орзуи ягонаи ман ин аст ки дар соли нави мелодӣ ман мехоҳам соҳиби шоҳҷоизаи озмуни Зебосанам гардам.
бинандаҳои азиз, мо ҳамроҳи гулдухтарони нозанин аз душанбе шаҳри азиз дидан намудем. Воқеан ҳам рӯз аз рӯз кишвари мо ободу зебо гашта истодааст ва имсол барои мардуми шарифи Тоҷикистон ид аст ва мардум аз соли нави мелодӣ бо як шодиву нишод истиқбол менамоянд. Ин лаҳза ҳамроҳи гулдухтарони нозанин меравем ба толори ҷавоҳироти Тоҷикистон то барои худ ҷавоҳирот интихоб намоем. Ҳамин тавр не? Рафтем. мегӯянд доштани ҷавоҳирот барои ҳар як бонуи тоҷик шарт ва зарур аст, махсусан ҷавоҳироти босифат ва зебо. Агар мехоҳед ҷавоҳироти дурусту босифатро интихоб намоед, ба толори ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл биёед. бинандаҳои азиз, мо ҳамроҳи гулдухтарони нозанин ба толори ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл омадем то мувофиқ ба пироҳанҳои онҳо ҷавоҳирот интихоб намоед. бинандаҳои азиз, шаҳрбону ва идимо аллакай аз ошёнаи якуми толори ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл барои худ ҷавоҳирот интихоб намуданд. Кадом намуди ҷавоҳиротро интихоб намудед айни ҳол шаҳрбон? фикр мекунам ки ҳамон ҷавоҳирот ба куртаи ман муносиб аст. марҳамат, аз мутахассис хоҳиш мекунем ба шумо кӯмак намоянд. ҷавоҳирот чӣ гуна аст гулдухтарон? Зебида аст ё ин ки на? бале, зебида аст ва ҳатто мувофиқи куртаашон ҳам мебошад. Димо ман ба фикри ман ки ман ана ин ҷавоҳироти ва бале ана ҳаминро интихоб кардам. ба фикри ман ки зебида ҳамин хеле бисёр. бале. хуб, бинандаҳои азиз, мо аз ошёнаи якум барои идимо ва шаҳрбону ҷавоҳирот интихоб намудем. Ин лаҳза бошад меравем ба ошёнаи дуюм то барои дигар гулдухтарон низ ҷавоҳирот интихоб намоем. дӯстони азиз, расидем ба ошёнаи дуюми толори ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл. марҳамат, барои худ ҷавоҳиротҳоро интихоб намоед. духтарони азиз, бинед Фарангиз барои худ ҷавоҳирот интихоб намуда истодааст ва ба ӯ маслиҳат дед то кадом андоза мувофиқ аст ба куртаи барнамудаи Фарангиз ҷавоҳироти ӯ. сабридан, биё аввал андешаи туро мефаҳмем то кадом андоза мувофиқ аст ҷавоҳироти интихоб кардаи Фарангиз. фикр мекунам ки ба либоси сурхаш мувофиқ аст. зебида аст ҳамин тавр? бале. чӣ тавре ки мегӯянд машвара дидроку ҳушёрӣ диҳад, ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳад. беҳтарин, ва фикр мекунам ки дӯсти шумо дар интихоби ҷавоҳирот ба шумо кӯмак кард, ҳамин тавр не? кадом намуди ҷавоҳиротро интихоб кардед? интихоб намудам. марҳамат, аз менеҷербону хоҳиш мекунем то ба мо кӯмак намоянд. чӣ тавр зебидаст, ман мехоҳам назари шуморо ба инобат гирам. ташаккури зиёд, саломат бошед. хуб, меравем ба гӯшаи дигари толор. ман фикр кардам ба куртаи ман ана ҳаминаш мезебад. хуб, марҳамат, месанҷем. хуб, манижа, чӣ фикр доред? бисёрам зебо, зебидаст. ҷавоҳирот ба куртаи мувофиқ аст. зебидаст. зиёд ба шумо низ ташаккур мегӯям ки дар интихоби ҷавоҳирот ба мо кӯмак намудед. бинандаҳои азиз, дар кадом нашре ки Сабрина дар барнома ширкат варзида буд, аз байни дигар иштирокчиён фарқкунанда буд ва худаш низ мехост ки фарқкунанда бошад ва имрӯз низ дар барнома фарқкунанда аст. Бо кадом хусусият? бо оне ки ҳамаи иштирокчиён аз намуди ҷавоҳироти тилло ва нуқра интихоб намуданд, Сабрина бошад мехоҳад аз алмос барои худ ҷавоҳирот интихоб намояд. Сабрина, кадом намуди ҷавоҳиротро ин лаҳза интихоб намудед? инами сурха. сангҳои сурх дорад? фикр мекунам ки ҳоҷат ба тавсия додан нест,
зеро ки ҳама дида истоданд ки тоҷи кристалл аз ҳама интихоби бисёр дорад. сабрина ва фарангиз биёед ин лаҳза ба барқиямо кӯмак менамоем то дар интихоби ҷавоҳирот ба хатоӣ роҳ надиҳад. марҳамат, чӣ кор кардед? ба ман ҳамин ҷавоҳирот писанд омад. бисёр ҳам зебо мебошад ва ин бисёр ба ман писанд омад. ҳар як харидоре ки мехоҳанд ки вай ҳамин ҷавоҳирот харидорӣ кунанд, онҳо метавонанд ба ҳамин толори тоҷи кристалл биёянд ва харидорӣ намоянд. бинандаҳои азиз, қайд кардан ба маврид аст ки дар толори ҷавоҳироти тоҷи кристалл шуморо тахфиф интизор аст. бинандаҳои азиз, мо ҳамроҳи гулдухтарони нозанин аз толори ҷавоҳироти тоҷи кристалл барои худ ҷавоҳирот интихоб намудем. ин лаҳза бошад раҳсипор мегардем ба самти озмун. ҳар нафаре ки аз 25 то 31 декабр аз маркази ҷавоҳироти тоҷи кристалл ба маблағи зиёда аз 199 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овизаи нуқрагин мегардад ва ҳар нафаре ки зиёда аз 1999 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овизаи тиллогин мегардад. ҳар як бону сазовори шоҳбону будан аст. тоҷи кристалл, шукӯҳи дастрас. салом тамошобинони азиз, ин аст шоу озмуни телевизионии зебосанам 2019 ва ман ровии доимии ин барнома Муборис Усмонов бо шумо ҳастам. тамошобинони азиз, мо тақрибан 7 моҳ бо ҳам будем. иштирокчиёни мо аз ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон бениҳоят зиёд буданд ва имрӯз тамошобинони азиз, марҳилаи дуюм аст ва нашри ҷамъбастии ин марҳила мебошад. дар марҳилаи якум чӣ хеле ки шумо будед, мо дар ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон қариб ки будем ва кӯшиш намудем ки ҳамроҳи аъзои ҳакамон иштирокчиёни беҳтаринро ба даври дуюм гузаронем. ва айни замон чӣ хеле ки ҳар яке шумо дидед, ҳам дар шабакаҳои телевизионӣ ва ҳам дар сомонаи YouTube, мо марҳилаи дуюмро оғоз намудем ва имрӯз бошад мо марҳилаи дуюмро дар якҷоягӣ ҷамъбаст мекунем. ва фикр мекунам ки имрӯза нашри барномаи мо бояд ки дар ҳақиқатам шавқовар шавад, зеро ки аз мобайни иштирокчиёни марҳилаи дуюм ба марҳилаи асосӣ, марҳилаи финалии шоу озмуни бошукӯҳтарин. имрӯз иштирокчиёни мо, гурӯҳи навбатии мо, гурӯҳи ҳафтум мебошад дар марҳилаи дуюм ва мо худи ҳозир онҳоро ба ин саҳна даъват месозем. пеш аз оне ки ман иштирокчиёнро даъват созам ва аъзои ҳакамонро барои тамошобинони мо муаррифӣ кунам, худи ҳозир махсусан барои болидахотирии шумо, барои ҳусни оғоз бахшидани имрӯза барнома, таронаи зебо дар иҷрои сарояндаи шинохта Хуҷаста Мирзовалӣ. қарсакҳои шумо истиқбол мегирад. ҳар нафаре ки аз 25 то 31 декабр аз маркази ҷавоҳироти тоҷи кристалл ба маблағи зиёда аз 199 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овизаи нуқрагин мегардад ва ҳар нафаре ки зиёда аз 1999 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овизаи тиллогин мегардад. ҳар як бону сазовори шоҳбону будан аст. тоҷи кристалл, шукӯҳи дастрас. ҳар яке шуморо бо соли нави мелодӣ табрик мекунем. барои ҳар яке шумо хушнудӣ, саодатмандӣ ва хонаободиро орзуманд ҳастем. ташкилкунанда ва сарпарасти шоу озмуни телевизионии зебосанам ширкати ватании тоҷи кристалл мебошад. аъзои ҳакамони мо низ ман фикр мекунам ки воқеан имрӯз таби соли навӣ доранд ва вақте ки таби соли навӣ аст мегӯянд ки умуман иштирокчиёнро бояд ки хафа накунӣ, бояд ки имрӯз 7 нафар гузарад, зеро ки соли нав аст. аммо вале лекин ҳаст.
қарсакои шумо барои аъзои ҳакамони доимии мо Дилхоҳи Нозиршо, корманди соҳаи телевизион ва радио ва яке аз доварони асосӣ ки аз чӣ мегӯянд аз замон давраҳои аввали зебосанам ҳастам. Бубед қарсакоро баландтар. Ташаккури зиёд. аъзои ҳакамони доимии дигари мо, нафари воқеан хушсалиқа, сарояндаи беҳамто ва дӯстони азиз. Ягона нафаре ки дар Тоҷикистон метавонанд шумо дар китфҳояшон анамон пианиноро бинед. Ин дар Фахриддини Малик, қарсакои шумо. Ташаккури зиёд мегӯем. Ва нафари навбатӣ ман оиди мухоботҳо ва умуман оиди комментариё оиди ва ё гуфтем. Ин нафаре ки фикр мекунам агар барномаи зебосанам гӯем ва баъдан Мопайкар гӯем, ин ҳардуяшон қариб ки як чиз аст. Мопайкар Ёрова, ҳунарманди театр ва кино. аъзои ҳакамони навбатии мо воқеан ҳам аъзои ҳакамони нуқтасанҷ мебошанд. Ин нафар бошанд яке аз коргардонҳои шинохтаи тоҷик Соро Музофиршоева. қарсакои шумо. акнун фурсати он омадааст ки мо иштирокчиёнро бо навбат ба ин саҳна даъват кунем. иштирокчиёни мо аз ҳар гуна минтақаҳои Тоҷикистон мебошанд. имрӯз Хуҷанд, шаҳри Душанбе, Турсунзода, Варзо, Бохтар, Ваҳдат ва Ҳисор мебошанд. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 1 дар марҳилаи дуюм гурӯҳи ҳафтум Зуҳурова Сабрина Зуҳуровна, шаҳри Душанбе. истиқбол мегирем. ба аслу насл як шоҳ духтаре аз мулки шоҳнонам. Чулал ҷою макон аст дар Бадахшонам. Ассалому алайкум муҳтарам доварон ва кулли тамошобинони азиз. Зуҳурова Сабрина ҳастам аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Чӣ хеле ки ба ҳамаи мо ва шумо маълум аст, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон яке аз қадимтарин вилоятҳои тоҷикнишини Кӯҳистони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. мардуми ин вилоят бо ду забон, яъне забони тоҷикӣ ва забони помирӣ шуғнонӣ ҳарф мезананд. чӣ хеле ки муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат қайд карданд, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дарвозаи тиллоии Тоҷикистон хоҳад шуд. ва дар ҳақиқат ҳам ин вилоят бо сарватҳои бои табиии худ дар кулли ҷаҳон машҳур аст ва бо қуллаҳои баландтарини он вилояти мухтори Кӯҳистонро Бадахшонро боз боми ҷаҳонӣ мегӯянд. ташаккури зиёд ба диққататон. истиқбол мегирем аъзои ҳакамон, тамошобинони гироми қадр. иштирокчии таҳти рақами 2 Каримова Навраста Озод. بهار که دوستداری وطن است سلام سلام. بهار که بابوی وطن است سلام سلام. در عرفه 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. به همه ما شما معلوم است که استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سال 1991 به دست آمد و برابر به دست آمدن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در یک گوشه از کوهستانی دیار یک منطقه زیبا منظری نیز از نو احیا شد و آن منطقه هم منطقه نیست جز ناحیه ورزاب.
ноҳияи варзоб вожаи суғдӣ буда. Варз баландӣ ва об мояи шаффоф мебошад. ноҳияи варзоб дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда. масоҳати кулли ноҳия 1656 километри квадратиро дар бар мегирад. дар ноҳия 64 муассиса фаъолият намуда, дорои 6 ҷамоа, 1 шаҳрак ва мавзеъҳои гуногуни сайёҳӣ мебошад. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ноҳияи варзоб аз 28 августи соли 1999 сол инҷониб ҳамчун минтақаи истироҳатӣ, табобатӣ ва туризм эълон гардид. дар ноҳия Аллоҳ як мӯъҷизае офаридааст ки агар онро маликаи варзоб ҳам гӯем хато намекунем. ва он маликаи варзоб ин дарёи он аст ки 71 километр дарозӣ дошта ба дарёи Кофарниҳон мерезад. дар ноҳия инчунин гармчашмаҳое мавҷуданд ки на танҳо диққати тоҷику тоҷикистониён, балки диққати давлатҳои хориҷиро низ ба худ ҷалб намуданд. ва ин гармчашмаи Хоҷа оби гарм мебошад. гармчашмаи Хоҷа оби гарм дар баландии 1860-1900 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда. дар он 2 дарёча мавҷуд аст ва аз он 2 дарёча 20 чашмаҳои ҷорушаванда мавҷуданд. мавзеи зебои дигари ноҳияи варзоб ин дарёи Сиёма мебошад. дарёи Сиёма дар доманакӯҳи Зидӣ ҷойгир аст. ва вақте ки кас аз дарёи Сиёма об нӯши ҷон мекунад, чунон забони кас ба ларза меояд ки инсон худро дар олами муваффақиятҳо ҳис мекунад. ман шуморо ба ноҳияи варзоб деҳаи беғар даъват менамоям, зеро ноҳияи варзоб макони орзуҳост. вақте ки кас ба ноҳияи варзоб ворид мешавӣ, чунон шамолакҳои он ба димоғи кас ворид мегардад ки инсон худро чунон хурсанд ҳис мекунад ки он ҳисро ба забон баён кардан номумкин аст. варзоби мо дилнишин асту бекин. хоҳӣ ки шави шайдо, биё ба варзоби мо. ташаккури зиёд. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 3 Мурчаева Барқиямо мебошанд. бо арзи эҳтиром ва самимияти беандоза ҳамаи шумоёнро хушомадед мегӯям. шаҳри Бохтар яке аз маркази маъмурии вилояти Хатулон ба шумор рафта таърихи кӯҳан дорад. соли 1221 шаҳри Бохтар аз тарафи муғулҳо нобуд карда мешавад. пас аз 7 сол вайронаҳои шаҳри Бохтарро бостоншиноси шӯравӣ Земал пайдо намуда муайян намудааст ки ҳамин харобаҳои левакан харобаҳои шаҳри Бохтари имрӯза мебошад. 11 августи соли 1937 номи шаҳри Левакан ба шаҳри Қуронтепа иваз карда мешавад. шаҳри Қуронтепа дар як муддат ҳам шаҳр буду ҳам вилоят буд. дар натиҷаи муттаҳид шудани 2 вилоят, вилояти Қуронтепа ва вилояти Кулоб, вилояти Хатулон таъсис меёбад ки маркази маъмурии он шаҳри Қуронтепа эълон мегардад. 20 январи соли 2018 номи шаҳри Қуронтепа ба номи шаҳри Бохтар иваз карда мешавад. шаҳри Бохтар дар баландии 428 метр аз сатҳи бар ҷойгир мебошад. аҳолии ин шаҳр 110,000 нафарро ташкил медиҳад. баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар ҳудуди шаҳр аз ҷиҳати иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ тағйиротҳои куллӣ ба миён омада. шаҳри Бохтар дар як муддати кӯтоҳ симои худро иваз намуда
بناهای بلندوشانه‌ای زمانوی در این مرکزی شهر قامت افروختند. در مرکز شهر پیکره اسماعیلی سامانی، جلالدین رومی، عبدالله رودکی جایگیری می‌باشد. یکی از موضع‌های تاریخی این قلعه قروان به حساب می‌رود که متعلق به زمان کوشانیان می‌باشد. در مرکز شهر باختر و استخوان‌های ولایتی به نام اوستا، استخوان‌های شهری به نام بیبی خانم و کتابخانه ولایتی به نام شمس‌الدین شاهین جایگیری می‌باشد که همه ساله سیاحان زیاد از این موضع‌ها دیدن می‌نمایند. همه شمایان را به این مکان دعوت می‌نمایم. نکته نماند پیش از همه از فرصت مناسب استفاده نموده همه شمایان را به سال نو میلادی تبریک می‌نمایم. اشتراکچی نوبتی ما از شهر ترسونزاده عبدالله و شهر بانو میباشند. استقبال میگیریم. هر سو از میان کوههای قرطا آفتاب بالا می شود. رسم و رسم ملت تاجیک از سلام و از علیک سر می شود. السلام علیکم داوران و تماشابینان عزیز لایحه آزمونی زیبا صنم 2019. شهریبانو عبدالله هستم از شهر ترسونزاده دهه قرطاق. شهر ترسونزاده یکی از شهرهای صنعتی در مقیاس جمهوری شناخته شده است. چطوری که به همگان معلوم است شهر ترسونزاده با داشتن کارخانه آلومینی تاجیک در مقیاس آسیای مرکزی موقع سزاوار را صاحب گشته است. یکی از موضع‌های سیاحی که دقت سیاحان خارجی را به خود جلب کرده است این دهه قرطاق باستانی می باشد. قرطاق باستانی تاریخ طولانی داشته 10-15 هزار سال پیش از عصر یونان و باختر وجود داشت. چطوری که به همگان معلوم است دهه قرطاق یکی از دهه‌های خوشمنظره و خوش آب و هوا به شمار می رود. در دهه مذکور شاعران و عالمان و ادبیات‌شناسان زیاد زندگی کردند، از جمله استاد میرزا ترسونزاده، حمید عابدی، مصطفی شرقی، ناصر جان معصومی که این شاعران نام قرطاق باستانی را در عرصه بین المللی معرفی نمودند. همه روزه سیاحان زیادی از این دهه خوشمنظره و خوش آب و هوا دیدن می نمایند. یکی از موضع‌های سیاحی که دقت خارجیان را زیادتر به خود جلب نموده است این آثارخانه استاد میرزا ترسونزاده است. در مقیاس جمهوری آثارخانه مذکور جای 16 را اشغال نموده است و هر روزه سیاحان زیادی از این آثارخانه دیدن می نمایند. از بین دهه مذکور یک دریای پرجوش و خروش می گذرد که وقتی که شخص به دهه مذکور وارد می گردد از دیدن این دریاچه شوخ خیلی به وجد می آید. از اول تا کنون مردم قرطاق با هنرمندی خود در مقیاس جهان شهرت پیدا کردند. در دهه قرطاق 200 نمود هنرهای گلدوزی، زردوزی، چکندوزی معلوم و مشهور است. مردم قرطاق از ازل تا کنون به گلدوزی و زردوزی مشغولند و با این گلدوزی و زردوزی خود در مقیاس جهان شناخته شده‌اند. اشتراکچی نوبتی ما تحت رقمی 5 عظیمова عزیزا شهر وحدت. ассалому алайкум. Ман Азимова Азиза, донишҷӯи бахши 3 коллеҷи обори шаҳри ваҳдат мебошам. Таърихи ваҳдат таърихи зиёд дорад. Масалан, коллеҷи омори худамон 6 сол мешавад ки ин коллеҷ дар шаҳри ваҳдат арзи ҳастӣ дорад. ҷойҳои истироҳатӣ ҳам зиёд дорад. бахши намоиши либоси миллӣ ва муаррифии минтақаи худ иштирокчии навбатии мо
ин нафар бошанд. Гулматова Идимо мебошанд аз шаҳри Ҳисор. салом эй доварони арҷумандам, салом эй дӯстони аҳли пандам. дар ин маҳфил чароғи зинда бошед, ҳамеша оқилу фархунда бошед. ман Гулматова Идимо, донишҷӯи курси якуми коллеҷи омӯзгари шаҳри Ҳисор мебошам. тавре ки медонем, Ҳисори Шодмон мулки бостонӣ буда, аҳолияш орённажод аст. номи он дар паҳнои дурдарози тарихӣ бо унвони Шодмон, мулки Ҳисор ва водии Ҳисор маълум мебошад. дуруст аст ки ин се вилоят бо ҳамдигар алоқаи зичи ногузастанӣ дошта, яъне ки Чағониён, Аҳорун ва Шумон мебошанд ки инҳоро дар бар мегирад. маданияти Ҳисор маданияти мезилов мебошад, ки ба ҳазораи шашум соли дуюм пеш аз милод сар шудааст ва дар баъзе ҷойҳо то ба ҳазораи дуюм пеш аз милод давом мекунад. ташаккури зиёд. ин буд маълумоти хурдакак дар бораи Ҳисорамон. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 7 аз шаҳри Хуҷанд, вилояти Суғд, Ҷураева Фарангиз мебошанд. истиқбол мегирем. ассалому алайкум ба ҳамаи меҳмонони муҳтарам ва доварони гироми қадр. ман Ҷураева Фарангиз аз шаҳри Хуҷанди Бостонӣ омадам. Хуҷанд ин шаҳрест ки дар домонаш моро мепарварад, моро водор месозад. барои ободиву нашъу навояш заҳмат кашиму кӯшишҳо ба ҳарҷ диҳем. зеро Хуҷанд яке аз шаҳрҳои қадимтарин, ободтарин ва зеботарини ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар замонҳои қадим роҳи савдои Хитой ва Эрону Аврупо аз болои ин шаҳр буд. як тарафи шаҳри Хуҷандро Сирдарё ба шакли моҳи нав пешонида гирифтааст. ана ҳамин ҳолати табиӣ аз замонҳои қадим Хуҷандро яке аз шаҳрҳои ободтарини Осиёи Миёна гирифта буд. фарзандони фарзонаву обрӯйманди Хуҷанд, амсоли Абумаҳмуди Хуҷандӣ бо таҳқиқоту пурарзишӣ, шоири бузург Ҳоҷа Камоли Хуҷандӣ бо асарҳои безавол, Маҳастии Хуҷандӣ бо шеърҳои дилпазир ва албатта Шайх Маслиҳатдин бо мақолу манзалат Хуҷандро обрӯи бузургӣ ба ҷаҳониён гирифта буд. ташаккур ба диққаттон. ман ташаккур мегӯям барои иштирокчиёни мо бо ҳамин бахши навбатии мо ки ном дорад ҳозир ҷавоби ба итмом мерасад ва дар ин бахш аз ҳама нафари пешсаф иштирокчии мо Зуҳур ва Сабрина мебошанд. қарсакҳои шумо. ҳар нафаре ки аз 25 то 31 декабр аз маркази ҷавоҳироти Тоҷи Кристалл ба маблағи зиёда аз 199 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овизаи нуқрагин мегардад ва ҳар нафаре ки зиёда аз 1999 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овизаи тиллогин мегардад. ҳар як бону сазовори шоҳбону будан аст. Тоҷи Кристалл, шукӯҳи дастрас. бахши дуюми мо ин бахши ҳозирҷавобӣ мебошад. омодагиатон чӣ гуна аст имрӯз? нақс хуб, саволҳо пайвастагӣ доранд бо
география, ҷуғрофия саволҳои мантиқӣ ҳастанд, саволҳои оди таърих, адабиёт, забон, ҳатто чистонҳо ҳам ҳастанд. Барои ҳамин пеш аз ҳама аз ҳар як шумо хоҳиш мекунам ки бо диққат бошед, зеро ки ҳар як ҷавоби шумо барои шумо имконият медиҳад барои гузаштан ба даври асосӣ. Саволи якумини мо саволи бениҳоят осон аст. Нигоҳ кунед, бо диққат гӯш кунед. Агар шумо дирӯз 20 дона себ дошта бошеду, имрӯз, яъне ки ҳамун шумораи себҳои шумо 10% кам шавад. Имрӯз чанд дона себ доред? Марҳамат, Шаҳрибону Абдулло. Саволи осон буд. 10%. 20% себ доштем, агар 10%аш кам шавад, 10% дигар боқӣ мемонад. Нодуруст, ташаккури зиёд. Биёд имкониятро ба Барқиямо Муршаева медиҳем. 90%. Аҳсан, нодуруст. Марҳамат, Сабрина. 18 себ. Дуруст! 18 дона мемонад вақте ки 10% кам мешавад аз 20 дона. Дарозтарин дарёи дунё 7194 километр аст. Гӯед ки номи ин дарё чист? Сараввал ки даст бардоштанд? Сабрина, марҳамат. ба фикри ман Амазонка. ба фикри шумо дуруст аст. Қарсакҳои шумо бисёр хуб. Сабрина Асан аллакай ду тангаи тиллоӣ доред. Мегузарем ба саволҳои душвор. Бори аввал дар дунё маҳз дар зодгоҳи президенти ҳамонвақтаи Федератсиони байналмилалии шоҳмот дарси шоҳмотро дар мактабҳо ҷорӣ карданд. Он дар куҷо буд? Марҳамат, балангӯяк. ҳиндустон бошад, барои чӣ ки аввалин маротиба шатранҷ дар Ҳиндустон пайдо шудааст. Як ҷо аст бо ҳарфи Қ оғоз мешавад. Қозоқистон? Не. Қирғизистон? Марҳамат, ҷои худро ишғол кардем, имкониятро ба дигар метем. Бо Қ сар мешавад, бо Я тамом мешавад. Намедонед? Манам боз кӯмак мекунам. Қал давомаш чи аст? ҷавоб дода наметавонед. Ман худам гӯям, ин қалмиқӣ аст, дӯстони азиз. Як қарсак. Ташаккури зиёд мекунам. Афшана дар наздикии Бухоро зодгоҳи кадоме аз олимони мутафаккирони бузурги тоҷику форс аст? Марҳамат. Абуали ибн Сино бошад. Дуруст! Афшана дар наздикии Бухоро зодгоҳи олим ва мутафаккири бузурги тоҷику форс Абуали ибн Сино мебошад. Қарсакҳои шумо барои Барқия Момурчаева. давом медиҳем. Нигоҳ кунед, бо диққат гӯш кунед. Ин ба зодгоҳ яке аз иштирокчиёни мо пайвастагӣ дорад. Ин нафар ҳатто дар аввал дар бораи ин чиз ҳарф зада буданд. Он минтақа дар кишвари мо ҳоло шаҳре аст. қаблан Шумон ном доштааст. Ин ҳоло кадом шаҳр аст? Марҳамат, Навраста Каримова аввалин шуда даст бардошта. Ҳисор. Дуруст. Қарсакҳои шумо. Саволи навбатӣ бениҳоят саволи душвор аст, бо диққат гӯш кунед. Он калима ба маънии ёвар ё ёрдамчӣ аст. Дар фаъолияти омӯзгорӣ ҳам ӯ ёвар аст, дар лаборатория ҳам ёвари профессор ё доцент аст, дар беморхона ҳам онҳо ҳастанд ва ёвари духтур мегӯянд, дар режиссёрҳо ҳам доранд. ҳоло ҳамин гуна ёвар чӣ ном дорад ин ёвар бо забони бо термин гӯем агар? Марҳамат, Сабрина. Ассистент. Дуруст! Қарсакҳои шумо дар ҳақиқатам. Саволи навбатӣ. Номи ягон сайёраро гӯед ки дар он ҷо одамон зиндагӣ мекунанд. Марҳамат, Фарангиз, имконият медиҳем. Замин. Дуруст, мо дар замин зиндагӣ мекунем. Осон. Аҳсан, як тангаи тиллоӣ барои Фарангиз Ҷураева. Бисёр хуб, давом метиҳем. ӯ дар осори ғайри ҳақиқии худ бо тахаллуси навоӣ ва дар ашъори тоҷикияш бо тахаллуси фонӣ шеъру асарҳо иҷод кардааст. Чӣ ном дошт ӯ? Шаҳрибонуи Абдулло. Марҳамат. Алишер Навоӣ. Дуруст! Қарсакҳои шумо. Аҳсан, аҳсан. Саволи навбатии мо. Номи он системаи ҷустуҷӯии маълумот дар интернет аз як калимаест дар математика истифода мешавад. Он иборат аст аз 1 то 1 ва 100 то 0. Чӣ ном дорад он системаи ҷустуҷӯ? Марҳамат, Сабрина Зуҳурова. Google. Дуруст!
саволи навбатӣ, ин саволам бисёр шавқовар аст. Моҳтоб аз маҳтоб чӣ фарқ дорад? Марамат Навраста, кӯшиш кунед тезтар даст бардоред, ман хоҳиш мекунам. моҳтоб, маҳтоб фарқ мекунанд ё ин ки намекунанд? дар ҳақиқат ин ҳар дуяшон як чизанд, лекин ба як ҳарф фарқ мекунанд. дар якум о, дар дуюм а. бо диққат, шумо қариб ки дуруст ҷавоб додед. нигоҳ кунед, ман мегам моҳтоб аз маҳтоб чӣ фарқ дорад? фарқ надорад. дуруст, фарқ надоранд онҳо. қарсакоша барои Навраста Каримова. бисёр хуб, давом метиҳем. ду ҷирми бо нури осмониро номбар кунед ки аз замин метобанд. марҳамат, Шаҳрибону Абдулло. офтоб ва моҳтоб. дуруст, аҳсан. давом метиҳем. саволи навбатӣ. хироҷ як намуди андозе буд ки онро барои истифодаи он чиз меситонданд. барои истифодаи чӣ? Сабрина, марҳамат. замин. дуруст, хушок. ман асан мегӯям барои Сабрина бисёр фаъол ҳастанд. бисёр хуб, давом метиҳем. саволи навбатӣ. нурӣ ин поруест ки барои баланд бардоштани ҳосилнокии замин истифода мешавад. нурӣ ду хел мешавад. шумо гӯед ки кадом намуд мешаванд? нуриҳои чӣ мегӯянд? мегӯянд ку дар нуриҳои марҳамат Шаҳрибону. нуриҳои офтобӣ. Навраста, марҳамат. нуриҳои маданӣ. дуруст. ва нуриҳои ғайримаданӣ. наздик шудед. Маданияш дуруст аст, ман барои мегӯям. агар як нафари дигар пайдо шуду гӯяд ки органикӣ. дуруст! нуриҳои органикӣ ва маъданӣ онҳоро мегӯянд. табибон ва ҷарроҳону ҳамшираҳои шавқат бояд он чизро надошта бошанд. зеро ҳамон ҷое ки он чиз қарор мегирад метавонад тамиз нашавад, яъне тоза кардан нашавад ва боиси ангезиши кадом маризӣ шавад. чиро бояд онҳо надошта бошанд? марҳамат. Навраста Каримова, марҳамат. ин барои ҳар як шумо ҳам дахл дорад. шояд баъзе вақт дар хона ягон ҳолат мешавад, масалан ягон кас ягон ҷояшро бурид. ифлосӣ бошад. дуруст аст. мо гуфтаистем он чизе ки ҳаст бояд онҳо ҳатман онро гиранд ки ифлосӣ дар ҳамон чиз шуда метавонад ки беморро метавонад ки марҳамат. Фарангиз Ҷураева, имконият барои шумо. ба фикри ман микроб. микроб дуруст аст. як чизро фикр кунед. ман бори дигар барои шумо. микроб дуруст аст, аммо не, дар чӣ метавонад ки микроб ҷойгир шавад? медонед ё ин ки не? биёед барои азиза имконият диҳем. бисёр баъдан ангуштарин бошад. дуруст! ангуштарин аст ки ва дар вақти нигоҳ кунед ҷарроҳӣ кардан ҳатман онро бояд духтур гирад. давом медиҳем. саволи навбатӣ. ҳамаи исмҳо ба ду гурӯҳи калон тақсим мешаванд. кадом гурӯҳ аст он ду гурӯҳ? марҳамат Сабрина. исми ҷондор ва беҷон. дуруст. давом метиҳем. дар кадом материк ё қитъа умуман дарё нест? марҳамат Сабрина. я аз аввалинашда боз даст бардоштам. ба фикри ман дар Антарктида. дуруст! ман ташаккур мегӯям барои иштирокчиёни мо. бо ҳамин бахши навбатии мо ки ном дорад ҳозир ҷавоби ба итмом мерасад ва дар ин бахш аз ҳамон нафари пешсаф иштирокчии мо Зуҳур ва Сабрина мебошанд. қарсакҳо шумо. акнун бахши навбатии мо ин бахши дузандагӣ мебошад. худи ҳозир тарҳои касби мо Мерангез Шарифова барои шумо як намуди ороиш додани гиребонро бо сангҳои қиматбаҳо нишон медиҳанд. дар давоми 10 дақиқа баъд аз оне ки Мерангез иҷро карданд, шумо низ ҳатман кӯшиш кунед ки ороиши шумо ба ороише ки Мерангез Шарифова карданд монанд бошад. инак вақт рафт, бо диққат нигоҳ кунед.
хуш тамошобинони азиз, чӣ хеле ки мо дидем барои тарои касби мо Мерангез Шарифа 5 дақиқа кифоя буд то ин ки гиребони куртаро ороиш диҳам бо сангҳои қиматбаҳо. Акнун барои иштирокчиён мебошад мо иловатан 10 дақиқа вақт медиҳем то ин ки онҳо хуб ва пеш аз ҳама зебо гиребони куртаро ороиш диҳанд. Инак иштирокчиёни гироми қадр, акнун имконият дар дасти худи шумо аст, иштирокчиёни азиз. Инак вақти мо ҳам ҳаст 10 дақиқа. барои ҳар як шумо муваффақият хонастем. 1, 2, 3 рафтем.
иштирокчиёни гироми қадр, вақте ки барои шумо ҷудо шуда буд ба итмом расид. Ман аз ҳар як шумо хоҳиш мекунам ки лавозимотҳоро барои роҷ додан ба як тараф гузоред. Ман хоҳиш мекунам. Стоп. Ташаккури зиёд. Хуш, чӣ хеле ки мо дидем, аллакай баъзе иштирокчиёни мо аз ӯҳдаи ин кор баромаданд, баъзешон не, аммо мутаассифона ман худи ҳозир ба гузорӣ кардан наметавонам. аъзои акамон низ ва танҳо мерангез шумо метавонед ки богузорӣ кунед ва бигӯед ки то кадом андоза аз ӯҳдаи ин кор иштирокчиёни мо баромаданд ва ки соҳиби чанд тангаи тиллоӣ мегардад. Маромад. аз ӯҳдаи кор духтарҳо хеле хуб баромаданд. соҳиби 5 тангаи тилло идимо гулматова мешаванд, чунки аввалин шуда тамом карданд. ҳам чӣ хеле ки ман кардам нишондам, то охир ба анҷом расондагии одам ин идимо мебошад. соҳиби 4 тангаи тилло ин кас барқиямо мурчаева мешаванд, то охир нарасонданд, аммо хело ҳам корашон тоза. соҳиби 3 тангаи тилло сабрина зуҳурова мешаванд. каме хатогиҳо вуҷуд дорад барои ҳамин. соҳиби 2 тангаи тилло шаҳрибонуи абдулло. соҳиби 1 тангаи тилло ин касам бошанд азиза азимова. ба охир расонданд, аммо каме ширешро барои сангҳои қиматбаҳо олониданд. мо ташаккур мегӯем барои шумо, барои кӯмак. як қарсаки баланд барои тарои касби мо Мерангез Шарипова. ва чӣ хеле ки худи ҳозир шумо дидед, дар ин бахши мо аз ҳама пешсаф иштирокчии мо аз шаҳри Ҳисор Гулматова идимо мебошанд. як қарсаки баланд. ҳар нафаре ки аз 25 то 31 декабр аз маркази ҷавоҳироти тоҷи кристалл ба маблағи зиёда аз 199 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овезаи нуқрагин мегардад ва ҳар нафаре ки зиёда аз 1999 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овезаи тиллогин мегардад. ҳар як бону сазовори шоҳбону будан аст. тоҷи кристалл, шукӯҳи дастрас. тамошобинони азиз, бахши навбати мо бахши пазандагӣ мебошад. ошпази касбии мо чун ҳар вақта Анваров Равшан аллакай омода ҳастанд ва имрӯз тамошобинони азиз ки мо қарор дорем ва то омади соли нави 2020 ки соли муш мебошад, рӯзҳои ангушшумор мондааст, Анваров Равшан тасмим гирифтанд ки хӯриши махсуси соли навиро омода кунанд ки дар ин хӯриш онҳо мехоҳанд ки арчаи зебои соли навиро инъикос кунанд, ҳамзамон худи мушро ва навиштаҷоти соли 2020. маромад иштирокчиёни гироми қадр, ман аз ҳар як шумо хоҳиш мекунам ки бо диққат ба тарзи омода кардани хӯришро аз тарафи Анваров Равшан нигоҳ кунед ва баъдан барои шумо низ вақт дода мешавад то ин ки шумо мисли Анваров Равшан ин хӯриши махсуси соли навиро омода кунед. рафтем.
уж ташаккури зиёд мегем. Наразуя камон марамат иштирокчони мо бояд ки анаминтар омода созанд. Чӣ хеле ки дида истодаед мана. Иштирокчони азиз шумо бо диққат нигоҳ кунед. فکر میکنم الان دیدید 10 دقیقه وقت با فکری ما کفایه است برای شراکشان ما. اینک 1 2 3 رفتیم. تشکر زیاد میگیم برای اشتراکچیان ما. 10 دقیقه وقت به اتمام رسید. یکمی شده خورش را آماده کرده بودند. سابرینا زور و یک قرصک میزنیم. بسیار خوب. اما من نمیدونم که تا کدام اندازه این خورش با طلبات آشپز کسبی ما انور رفشان جوابگو است یا اینکه نه. اما من خودی حاضر میخواهم که برای باگذاری برای کمک کردن با این سنما موپایکر یارو رو دعوت کنیم. مرامت قرصکای شما باید که موپایکر یارو با همراهی انور رفشان در یک جایی معین کنند که کی صاحبی چند تنگه طلایی میگردد. موپایکر یارو مرامت من خواهش میکنم یک بار میتوانید که از نظر گذرانید خورش های
иштирокчиёни моро. خب دخترها مهنت کردن معلوم است چون سابرینا که 10 دقیقه نگذشته در دقیقه هفتم این کارو به انجام رساند و دیگر دخترها پسان تا 10 دقیقه موندن در دقیقه های ثانیه های آخرین گویم اگر این خورش هم نیست آرایش سالی نوی است برای دسترخوان خیلی خوب تیار کردن عزیزانم از 7 پری چهره که اینجا اشتراک کردن و یعنی آرایش سالی نوی برای دسترخوان سالی نوی آماده کردن عزیزه عظیمова بهای 5 شهریبانوی عبدالله بهای 4 و دیگر اشتراکچیان متاسفانه بهای 3 تنگه طلا این هم بهای خوب است از این ناراحت نشوید سابرینا جان 13 می شود یگم کمبودی نیست بخش های آینده باز 2 بخش دیگر است رفشان جان با شما تشکر زیاد тамошобинони азиз бахши навбати мо бахше аст ки пур аз тарсу пур аз ҳарос аст ман агар иштирокчӣ мебудам умуман наздик намешудам ба ин хазанда иштирокчиёни мо имрӯз маҷбур ҳастанд ки на танҳо наздик шаванд балки аз таги ин хазанда тангаҳои тиллоиро гиранд ки дар таги он 5 тангаи тиллоӣ аст 5 сония вақт дода мешавад бояд дар давоми 5 сония шумо 5 тангаи тиллоиро гиред агар 3 то гирифтед пас 3 то 1 то гирифтед 1 то агар нахоҳед метавонед ки умуман нагиред аз ин бахш шумо соҳиби ягон танга намегардед омода ҳастед 1 2 3 вақт рафт аҳсан ташаккури зиёд мегӯем барои сабрина зуҳро бисёр хуб соҳиби 5 тангаи тиллоӣ гаштанд духтараки ҷасур нотарс ва камтарака гирёнчак навраста каримова инак навраста шумо омода ҳастед беҳтарин рафтем 1 2 3 вақт рафта истодааст 2 1 вақт тамом шуд ҳаст 5 тангаи тилло беҳтарин имкониятро медиҳем ба ҳуқуқшинос барқиямо мурчаева кани як моро ба ҳайрат гузоред рафтем 1 2 3 вақт рафт вақт рафт тамом аҳсан арсакошон бисёр хуб давом медиҳем ва аллакай 3 иштирокчии мо аз зуда ин кор бениҳоят ҳам хуб баромаданд ва акнун навбати иштирокчии навбати мо шаҳрибонуи абдулло рафтем шаҳрбону инак давом медиҳем азиза азим ва иштирокчии навбатии мо вақт рафт бисёр хуб имкониятро ба иштирокчии навбатии мо медиҳем ин нафар бошанд идимо гулматова мебошанд қарсакҳои шумо маромад дастгирӣ мекунем инак рафтем беҳтарин аҳсан қарсакҳои шумо бисёр хуб акнун имкониятро ба иштирокчии навбатии мо фарангиз ҷураева медиҳем 1 2 3 рафтем хуш ҳаст 5 танга бисёр хуб қарсакҳои шумо ман аҳсан мегӯям барои иштирокчиёни мо шумо дар ҳақиқатам имрӯз исбот намудед ки на танҳо зебо ҳастед балки дар баробари инам ҷасур ҳастед қарсакҳои шумо барои иштирокчиёни мо беҳтарин тамошобинони азиз бахши озод иштирокчии мо сабрина зуҳурова истиқбол мегирем
همراهانی محترم و تماشابینان عزیز، این دختران زیبایی که شما در روی صحنه میبینین این مدل هایی هستند که من با آنها تیاری میبینم و من از طرف کنکورس های جهانی یک ماه پیش یعنی грамота که официальный представитель конкурсов красоты в Таджикистане انتخاب گردیدم و از این رو تا ماه‌های می 2020 من میتوانم به دیگر شهرها مدل‌های خود را یعنی در کنکورس‌های ملی روان نمایم. تشکر زیاد. و آن گوشوارهایی که دختران در گوشان دارن یعنی من آنها را خودم تیار نمودم و آنها 1 دقیقه را میگیرن. اگر اجازه شده باشد من تیار میکنم. مرحبا خانسکو شما. احسان میگم من بهترین من خوش میکنم برای اعضای حکمان لازم باشد نشان دهند یا علاقه باور کردید. تشکر سابرینا جون آفرین. حالا همین گونه گوشوارو مود شده است. احسان یک قرصک بلند برای سابرینا زوربا. اینا قرصک شما استقبال میگیریم. اشتراکچی نوبتی ما رو کریمова Namrasta Noya Varzop. سلام دوباره به همه شما. میخوام که اول با شیرینی آغاز نمایم. مرحمت شیرینی که من با دستان خودم آماده کردم. بهترین. مخصوص شما. قرصک شما. چی نام دارد این شیرینی؟ همش خانگی. کرمی درونش نیست خانگی. کرمای بالاش تنها از مغازه است تمام. همش خانگی با دستان خودم آماده نمودم. بهترین یک قرصک بلند. خوش بسیار خوب. و چطوری که در بخش اول وعده داده بودم برای اکای فخریدین یعنی استاد فخریدین من گالستوک به سبک خودم آماده ساختم. اوه این چگونه است؟ کنی خوش. گالستوک است که با 3 تا گالستوکچه های دیگر آرا داده شدگی است. خوش. یعنی سرخ، سفید، سبز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان ما. استاد فخریدین باید برای اون که سزاوار این گالستوک شوند فیلمی که در ناحیه ورزاب در عصر 20 شده گذشته بود که آن نام دارد من با دختر وا خوردم. خوش. باید مسترهای شعری آن را زمزمه کنند بعد سزاوار این گالستوک میشوند. حالا Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, в покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, в покой взяла. خوش بهترین. بخشیده به 17 سالگی تاج کریستال من یک کرته جدیدی نیست طراحی نمودم و میخواهم آن رو به شما نشان دهم. این دیزاینش است؟ بله. خود بیاید من کمک کنم. اگر به دور فینالی گذارم این کرته تیار شده میآید. آنا این کرته چگونه است؟ رنگی سیاه می شده است. در آنجا تاجی که شما کردید این خودی رمز یا اینکه لوگوتیپ تاج کریستال است. باز در اینجا ز با صنم نوشته شده است و رمزی اساسی برنامه ز و صنم 2019 در اینجا هست. بسیار خوب. حسن. در اصل این یک کرته عادی تاجیکانه می باشد که با گل‌های مسلمی قراتگین آرایش یافته است. بهترین.
бисёр хуб. Қарсакҳо шумо Навраста Карим ва Ноя Варзоб. Иҷрокчии навбатии мо Мурчаева Барқиямо бо ширинӣ, торт, кулчақанде ки мегӯем ва хӯриш ва боз бо дигар дастовазҳо имрӯз дар бахши озодӣ мо иштирок мекунанд. Истиқбол мегирем иштирокчии мо Мурчаева Барқиямо. ин аниқ ба зодирӯзи шумо тааллуқ дорад. Хуш, бисёр нағз. Шумо табрик кунам. Happy birthday, Mr. Fakhriddin. I wish you success and happiness in your life. I bring you a cake. بسیار عالی، هم تبریک و هم یک امتیاز عالی زباندانی رو نشان دادن. این بهترین است. من امید میکنم که یک کفکوبی هم میکنید برای بله بله. این شیرینیه درباره این شیرینی نگفتید از چی آماده شده است؟ سه تا شدر لیتا میرود، کمک ارد میرود، یک تا قایمق تمام در درونش. در کریمش باشد و یک تا سمیتانا میرود، سکشونی مالکو میرود تمام. ای بلو شکلات. بهترین بهترین. این خورش مخصوص برای مهمانانی عالی قدری که در اینجا حضور دارن، من این رو به آنها پیشنهاد مینمایم. نام ماندید برای خورش؟ نام این اناناس است. اناناس. درخت هم نگاه کنید به اناناس مانند است. خوش. این خورشی که در اینجا می باشد، این رو مخصوص برای همون نفری که همین آزمون رو و پیشنهاد میکنم دست. بسیار خوب. قرصک‌ها شما برای Барқиямо Мурчаева иштирокчии мо омодагии хуб дидан. Иштирокчии навбатии мо Абдуллоева Шаҳрибону мебошанд. Ин нафар низ пухтупаз, гулдузӣ умуман бо як тайёрии хуб омаданд. бори дигар салом ба шумо доварони арҷиманд. Ман имрӯз барои шумо гулдузии қаратоқӣ овардам. Кӯмак кунам? Баромад. Биёед. бо дасти худам қалам кашида онро духтаам. واقعا زیبا بسیار عالی. قرصک‌های شما بسیار خوب. واقعا هم وقتی که پیش از اون که در روی متو گلدوزی کرده می شود یک هنر دیگر است قلمزنی که این یک شخصی الوهیده این کار رو انجام میدهد. خوب است که شما از عهده هر دو کار یعنی هم گلدوزی کردن و هم قلمزنی میبرید اصلا. اینش لقبتی برنامه صبح که خود در آنجا برندگی میکنم. صبحی تلویزیون تاجیکستان؟ بله. شما برندگی میکنید در آنجا؟ بله. بهترین. یک قرصه. و من اینجا با دستانی خودم برای شما فطیر آماده نمودم و آن رو در ددان با دستانی خودم پختم. یک قرصه که بلند دوستان دستگیری کنیم. اینش شیرینی. شیرینی است. بهترین. تشکر میکنم برای شما برای اینکه مهنت کردید، زحمت کشیدید. بسیار خوب است. اگر اجازه باشد 4 مصرع شعر قرائت کنم. مرحبا. مرحبا ای سال نو خوش آمدی. چون جوانی نوچه در جوش آمدی خوش آمدی مهمانی ما. یک دم بین و تنوع نانی ما. سیر کن بروی این زیبا دیار. هر کسی را دیده بین ما بختیار. سیر کن هر دل را شاد کن. ملک ما را دلکش و آباد کن. از فرصت مناسب استفاده برده اولا شما داورانی عزیز و کل مردم شریف تاجیکستان را با آمد سال نو میلادی تبریک و شادباش گفته به شمایان عمری دراز، صحت و سلامتی و همیشه در کارهایتان بودباری های زیان را تمنا دارم. باری دیگر خوشبخت باشه. تشکر زیاد. با این سلامت میکنم اشتراکی نوبتی رو عظیم و عزیزه از شهر وحدت این نفر باشند گوشتینگیر می باشند. استقبال میگیریم. باری دیگر سلام میگم به شما. من گوشتینگ طرز آزاد مشق میکنم. پدرم نیز ورزشگر می باشد و من از پدرم آموختم این ورزش را، گوشتینگ طرز آزاد. خوش. و با مسابقه های بین ناحیه تابع مرکز و در شهر دوشنبه در زورخانه شرکت کرده و جای اول را اشغال کردم. یک قرصکی بلند. خوش. بسیار خوب. این همه‌اش مدال های شما می باشند که از مسابقه ها گرفته. سپاس می‌کنم. یک قرصکی بلند. اشتراکی نوبتی ما گلمات و ایدیمو می باشند.
استقبال میگیریم. این نفر میخوان که تاقیه که خودشان دختن نشان دهند و همزمان کلچه قند آماده کردند. خوش. خیلی که در اینجا دیده ایستاده اید، این هنری دستانی خودم می باشد. و فکری من دور یکم بخش بام من تاقی آورده بودم، دیده بودید. و این است یکی از آنهایی که من با دستانی خودم تیار کردم و آمادهش کردم. بسیار خوب. یک قرصک بلند. و باز یک کلچه قندی دیگری آماده کردم که با کلمه روسی تворожный پیروگ میگویند. خوش. بسیار ممنون. من تشکر میگم برای اشتراکچی ما دیما گلمند و یک قرصک بلند سپاس به پایان. خوش اشتراکچی نوبتی ما از شهر خوجند فرانگیز جورایو میخوان که برای شما شعر بخونم. استقبال میگیریم. مرحمت. من میخواستم با زبان روسی کمتر شعر قرائت نمایم. مضمون این شعر در آدمیگری و آدم دوستی می باشد. Сердечная доброта. Ничто не может сердце изменить, ни слава, ни почет, ни положение. Ни за какие деньги не купить нам доброты, сердечное без сомнения. А что для счастья нужно иногда? Лишь чуточку сердечного внимания. Казалось бы, такая ерунда, обычное людское понимание. Благословлен будь тот, кто щедр душой, и кто людей не судит по одежке, всегда готов делиться добротой и не откажет никогда в поддержке. Протянет руку в самый трудный час, свои проблемы в этот миг забудет. И слава Богу, что живут среди нас такие замечательные люди. در آخر من میخواستم محترم حکمان رو کارمندان تاج کریستال رو و البته مبارز عثمانов رو با آمدن سال نوی 2020 تبریک و تهنیت گفته و همه شماهایان خوشبختی را تمنا دارم و البته چی در دلتان چی آرزو داشته باشد جامعه عمل باشد. تشکر زیاد میگم. قرصک شما فرانگیز جورایو. هر نفری که از 25 تا 31 دکبر از مرکز جواهرات تاج کریستال با مبلغ زیاده از 199 سامانی مصنوعات خریداری می نماید صاحب زنجیره و آویزه نقره‌گین می گردد و هر نفری که زیاده از 1999 سامانی مصنوعات خریداری می نماید صاحب زنجیره و آویزه طلاگین می گردد. هر یک بانو سزاوار شاه بانو بودن است. تاج کریستال، شکوی دسترس. اکنون بخش نوبتی ما بخش نمایش لباس‌های اروپایی می باشد. سابرینا زهورова یکمی شده لباس اروپایی خود را نمایش می‌دهند.
خوش اشتراکچیان عزیز اکنون فرصتی آن آمده است که شما برای خود معین کنید که جوابی اکمون رو تنگای طلا که اکمون میتوان برای گذاشتن به دوره دیگر انتظار شد یا اینکه نه زیرا که هر یک تنگای طلایی که شما دارید من گفتم که یک تنگای طلایی عوض میشد به 50 سومانی خودی حاضر من ببینم که صبرینا زور و 18 تنگای طلا دارند این هم باشد تقریبا 900 سوم میشد صبرینا شاید اشتراک نمیکنید دوام میتیم دوام میتیم بهترین یک قرصکی بلند برای صبرینا امروز بسیار فعال بودم نورسته چیکار کنیم 600 سومانی یا اینکه رقابت را ادامه میدید این حسی من اجازت نمیدهد که من پول را گیرم زیرا ما خلق نیستیم که با هجوم کردن لشکر شکست را پذیریم حاضر هیچ کس برایش هجوم کردن ایستاده است من میگم مثلا برای بعضی نفران کفایه نیست مثلا حتی تنگای طلایی که از کمودن کفایه نمیشد من تنها از شما پرسیده ایستادم شما دوام میدید یا اینکه نه اشتراک کردن اما این چه موقع چیزی رو پرسیدم من از شما تمام تشکر غمگین نشوید هیچ گونه اگر نگذاشتید غمگین نشوید ادامه میدیم بهترین یک قرصک برای نورسته برقیه ما چیکار میکنید با چیزی یک بار دیگر بلندتر با پیش بهترین قرصک شما اینقدر گپ تمام فهمو حالت چی میشه شهریبانو چیکار کنیم نگاه کنید این چند سوم میشه تقریبا 650 سوم میخواد لازم نیست نه اینقدر پولی کم چطوره که از اولی برنامه گفته بودم شعار من به پیش با پیش از شما بهترین یک قرصک بسیار خوب عزیزا ممکن است من فکر کنم چی فکر میکنید 600 سوم تمام شد که من یک چیز رو میگم اشتراکچیان عزیز برای چی من پرسیدم زیرا که از مابین 7 نفر تنها 2 نفر میگذارند و خلاص یعنی همگان گذاشتن نمیتوانید این چیز غیر امکان است شما دوام نمیدید من خواهش میکنم مبلغ رو برای عزیز مبلغشون رو بیارن 600 سومانی نفر دست کشیدن از اشتراک بهترین برای چینه این یگان جای وای ندارد آرام نمیتونن که انتخاب کنن خواهند اشتراک میکنن نخواهند نه ایدیما گلماتова نگاه کنید شما نیز میتونید که خود حاضر 650 سوم رو گیرید و آرام نمیتونید که از اشتراک دست کشید چه خیلی که خودتون گفتید 2 نفر میگذارد ممکن از آنها 2 نفری که میگوید من در مابینشون نباشم میخوام که دوام ندهم دوام نمیدیم باز یک نفر دیگر هست بهترین من خواهش میکنم ما تشکر میگیم برای عزیزا به یک قرصک میزنیم همگان اشتراکچیان بسیار خوب ایدیما گلماتова 650 سوم دیگر رو انتظار هستیم برآمد این مبلغ های شما 650 سوم تشکر میگیم برای اشتراک موفقیت خواهان هستیم برای شما یک قرصکی بلند سپاسی به پایان فرانگیز چیکار میکنیم اشتراک میکنید یا اینکه نه 11 این 550 سوم میشود نه من جوابی حکمان رو انتظار میشوم پول برای شما مهم نیست درست یک قرصکی بلند بیاید نزدیکتر بیاید این طرفی باشد تماشابینان عزیز محترم اعضای حکمان اکنون فرصتی دیر انتظار فرا رسید و ما خود حاضر معین میکنیم که کی به دوری دویومی شو آزمون تلویزیونی زیبا صنم 2019 میگذرد و کی از پولهای نگرفتهش پشیمان میشود مرحمت اعضای حکمان من خواهش میکنم امروز ما یک وزن گران رو به دوش داریم چرا که دخترها خیلی زیبا بودن دخترها حقیقتا هم زیبا صنم هستن از نقطه نظری اگر کریتری آزمون گیریم اگر فرانگیز با قد و قامتش با چهرهش سزاوار است که 5 تنگه طلا گیرد بسیار خوب موفق یار و مرحمت فرانگیز جان در طول همین وقتی که از آغاز همین زیبا صنم سر شده یعنی آزمون دور یکم
ва ин озмуни даври дуюм дар озмуни якум каму беш фаъолтар будӣ ва умеди ман зиёдтар буд нисбати оне ки ту дар даври дуюм ҳам фаъолтар мешавӣ. аммо ҳоло дар охир вақте ки бо либосҳои аврупоӣ баромадиву он роҳ гаштану он карашмаи хеле нозук хеле гӯем ҷаззоб ва он қаду басте ки ту дорӣ он ҳусну латофате ки ту дорӣ ман бароят 5 тангаи тилло медиҳам. бисёр хуб, ман фикр мекунам ки агар ду аз якамони мо ҳам 5 тангаи тилло диҳанд онҳо ман ин имконияти хуб мешавад шояд ки ба даври дигар ҳам гузаред шумо. медонед ҳаёт худаш як дарёи пуртуғёни зудгузар аст. ман ба дурдонаҳои ҳикмат назар меафканам ва ман бо ҳар дуи ҳакамон изҳори ризоят мекунам. бисёр қаду қомати баланд ба тамоми оиномаву озмун ё ки ҳамун шартҳо ҷавобгӯ ва ман аз шумо як хоҳиш мекунам ки табассуми зебои ҳамешагиву доимии зебосанаме ки имрӯз дар ин минбари баланд шумо сазовор гаштед ҳифз кунед. 5 танга ман ба шумо тақдим мекунам. беҳтарин, бисёр хуб. ман агар хато накунам дар лоиҳаи навбатии зебосанам қад баландтарин бонӯ ҳастанд ба фикрам 1 метру 85 сантиметр дар ҳақиқат ҳам гапатон рост аст. бале ва чун вақте ки рӯи саҳна омаданд нигоҳҳотон зебо буданд роҳгардиҳотон умуман буданатон зебо буд. ман дар симои шумо зебосанамро мебинам. барои ҳамин ба шумо 5 танга. бисёр хуб, ман фикр мекунам ки ин имконияти олӣ аст, аммо худи ҳозир чӣ мешавад дар инҷо мо наметавонем кӯпарои ҳамин шаҳрибонуи абдулло саро музаффиршоева марҳамат. азбаски шумо дар телевизион кор мекунед, манам коргари телевизион будам, хеле серталаб будам. чеҳраи телевизионӣ доред шумо, хеле зебо ҳастед, лекин ҷуръат надоред. хеле худатонро хоксор вонамуд мекунед. ман мехоҳам ки духтараке ки масалан дар саҳна озод гардад ва маҳорати хуби актёрӣ дошта бошад, ҳолон ки шумо натоқед, баранда ҳастед. бе маҳорати актёрӣ ҳеҷ вақт пеш намеравед шумо. барои ҳамин 4 танга. бисёр хуб, харсакҳои шумо. шаҳрибону хеле духтари бо тамкин шудӣ будӣ ва боз ҳам зиёдтар шудӣ. имрӯз ман як духтара ки хеле ҷасур, хеле хушрӯ, хеле забондон, натоқи беҳтарин, аммо вале лекин шаҳриҷони азизам ин озмун аст, нороҳат намешавем ва 4 тангаи тилло баро тӯҳфа. ташаккури зиёд. медонед шахсе парвоз мекунад ки парвоз яъне баландӣ аст, парвоз орзу ҳаст. дар давидан тамоми нерӯву қувваи худро сарф мекунад. чун устодон, ҳакамон, ҳайати эҷодии ташкилоту тадоруки барномаи зебосанам ба хусус дастарнакорони аслии ин барнома маркази ҷавоҳироти тоҷи кристал бисёр як барномаи хуберо созмон додаанд. шумо фақат ман мехоҳам ки хуб ба дарки фаҳм суханҳои моро гӯш кунед. вақте ки мегӯянд ки дар байни мардум мегӯянд ки шумо шаҳрбонуро дидед чӣ хел шеър қироат карданд, фақат ана ҳамин нуқтаро шумо таваҷҷӯҳ кунед ки аллакай мардум мегӯянд шумо зебосанамед, шумо муваффақу пирӯз ҳастед. барои ҳамин ман шуморо муборакбод мегӯям ва 5 танга ба шумо тақдим мекунам. ман фикр мекунам ки он эродҳое ки инҷо нисбати шаҳрбону гирифтанд дар касби минбаъдае ки интихоб карданд, яъне ки ровигӣ дар телевизион, ин кори ниҳоят мушкил аст, ниҳоят кори серталаб аст ки масалан 8 миллион ё зиёда аз он туро тамошо мекунанд, мебинанд, гӯш мекунанд ва ман дар
کنیم بعدش موفقیت میخواهم 5 تنگه تقدیم میکنم و میگویم که برای چی؟ برای اون هنری قلمزنیت که این هنری خیلی مشکل و من نهایت مشکل است، پرمسئول است، نازکی های زیاد رو طلب میکند. انا به همین خاطر. بسیار خوب. برخیام مرچایوا و سارا مظفرشویوا از شما خود حاضر خواهش میکنم که چند تنگه دیلا رو نصیب میدونید با برخیام. متاسفم لیکن وقتی که در بخش اول معرفی کردن و در نطق شما سر میگه رو من مشاهده کردم، در وقتی که روی صحنه بر آمدند و لباس اروپایی هم نشان دادن، خیلی سراسیمه قدم گذاشتن و 4 تنگه دیلا. تشکر زیاد میگیم برای سارا مظفرشویوا. مبارک یار و مرحمت. برقیامو 4 تنگه دیلا. تشکر زیاد میگیم فخرالدین ملک. وقتی که برقیامو با لباسی اروپایی آمدن، من گمان کردم که عقیده بر نهاد من، بر افکار من ثابت شد که تاجیک یعنی دختر تاجیک، زن تاجیک و نیروی تاجیک به هر کار توانمند است. چنون یک باوری و یک اعتماد داشتند که حتی به چشم من، به همون نظر من، به همون یک دید و نگاه من بسیار مثبت بودند. منم با کمال میل به شما 4 تنگه تقدیم میکنم. تشکر. دلخواه ناظر شما. من برای پخت و پزی برقیامو 5 تنگه تقدیم میکنم. برای اون که من فکر میکنم که برای هر یک بانوی تاجیک در زندگی این چیز نهایت مهم است. برابر اون که شما مثلا دانشجو هستید، آینده کارگر میشید، موقع خود رو در زندگی پیدا میکنید، ولی پزندگی رو، پخت و پز رو، دوزندگی رو هر یک زن باید که تواند. به همین خاطر به شما 5 تنگه تقدیم میکنم. 5 4 4 4. ما تشکر میکنیم برای اعضای کمان برای واگذاری. نورسته کریمова این یکی از اشتراکچیان بسیار فعال هستند و میبینیم که تا کدام اندازه اعضای کمان واگذاری میکنن و مساعدت میکنن به گذاشتن. نورسته مرا با صمیمیتش مفتون کرد. بسیار صمیمی، بسیار زنده در صحنه بودند. هر یک کارش، هر یک قدمش، همه بخش ها با خیلی خوب خودش رو نشان داد. من برای نورسته 5. بهترین. بسیار خوب. تبسم خوش رو داری. خیلی جوان هستی، ولی نسبت زندگی و نسبت معاشرت کمی جدی‌تر باید باشی، چون آزمون این آزمون است، کمی جدیت رو طلب دارد و روشاد میگویم که خنده های بیهوده در اینجا یعنی جا ندارد. بله، برای هوای برات 4 تنگه طلا. تشکر زیاد. فخرالدین ملک. در مورد صمیمیت های نورسته من میخواهم یک نقطه بیان داشته باشم. اگر هر کس مثل نورسته به عالم با یک اعتماد مثبت نگاه کند، عالم گلستان می شود و من برای شما 5 تنگه تقدیم میکنم. تشکر زیاد. بسیار خوب. و اکنون اگر سارا انیختر از دلخواه ناظر شما 5 تنگه طلاتیان، این بسیار خوب می شود. من به نورسته 4 تنگه رو روان میکنم. 4 تنگه. تشکر زیاد میگیم. ولی خیلی که دیده ایستاده ایم، البته 4 5 4 5. این در عموم تنگه های طلایی نورسته 30 تنگه طلایی را تشکیل میدهد. خود حاضر اکنون واگذاری میکنیم با سابینا ظهورова. مرحمت سارا مظفرشویوا. من روی راست میگویم که تمام طلباتی که برای زیبا صنم لازم دانند، اگر شرط و شرایط آزمون اگر به نظر گیریم، من برای سابرینا 5 تنگه طلا تقدیم میکنم. سابرینا جان، از اولی آزمون تا حال
бо омодагии ҷиддӣ ва дар ҳақиқат маълум аст ки хуб омодагӣ дидаӣ ва худ ҳам дар чандин озмунҳо иштирок кардагӣ ҳастӣ. Дар ин ҷода аз ин духтаракое ки дар саҳна ҳастанд ту каме гӯем профессионал шудагӣ аллакай ва ин боиси хурсандӣ аст, боиси хушҳолӣ аст ва барот 5 тангаи тилло тақдим мекунам. аллакай 28 тангаи тилло шуд. Маромад. дар мавриде ки шахс метавонад ҳамчун як индивид, ҳамчун фард улгӯву намуна бошад, ин воқеан ҳам ифтихор аст. ва ман фақат як нуқтаи дигарро барои шумо мехоҳам иброз кунам ки тамоми ана ҳамин имкониятҳое ки шумо доред бар дӯши шумо даҳчанд боз масъулият ҳам ҳаст. шумо як миллатеро муаррифӣ мекунед ки аллакай ин миллат дорои тамаддуну фарҳанги оламшумул аст. ман бо ифтихор ба шумо 5 танга тақдим мекунам. ташаккур зиёд. Сабрина як духтараки ниҳоят зебо ҳастанд, чеҳраи зебо доранд. Либоси миллиро хеле хуб муаррифӣ карданд. Барои шумо ниҳоят зебанда буд анамон либосе ки ба тан доштед ва либоси аврупоиро низ хеле хуб муаррифӣ кардед ва мо аз шумо ифтихор мекунем. Ман фикр мекунам ки ҳамон дурдонаеро ки мо мекуфтем пайдо кардем дар симои шумо. Ин ифтихори мо аст ва шумо мухлисони шумо метавонанд аз шумо ифтихор кунанд, зеро ки шумо имрӯз фикр мекунам ки арзандатарин бону дар нашри имрӯза ҳастед ва ман ба шумо 5 тангаро раво мебинам. муборак бошад. сипосибо паём мегӯем барои аъзои акамон. 4 то 5 20 тангаи тиллои дигар. зам шуд дар умум 38 тангаи тилло. Сабрина Зуғурова, Навраста Карим ва 30 тангаи тилло, Барқия Мамурчаева 30 тангаи тилло, Шаҳри Бонуи Абдулло 31 тангаи тилло ва иштирокчии мо аз шаҳри Хуҷанд Фарангиз Ҷураева 31 тангаи тилло. чӣ хеле ки маълум мешавад барои ҳар яки шумо тамошобинони азиз, муҳтарам аъзои акамон, ба даври финалӣ, даври асосии шоуозмуни телевизионии Зебосанам 2019 2 нафар неву 3 нафар рохат ёфтанд. инҳо Фарангиз Ҷураева як қадам ба пеш, ҳамзамон иштирокчии навбатии мо Шаҳри Бонуи Абдулло, қарсакҳои шумо ва аз ҳама нафари пешсаф ғолиби нашри ҳафтум марҳилаи дуюми мо Сабрина Зуғурова, қарсакҳои шумо. Загадывайте одно желание. Второе исполнит ювелирный центр «Таджик Кристалл». Только с 25 по 31 декабря при покупке украшений на сумму свыше 199 сомани вы получите в подарок серебряную цепочку с кулоном, а при покупке свыше 1999 сомани цепочку с кулоном из золота, которые идеально дополнят ваш великолепный образ. Пусть великолепие и роскоши будет в 2 раза больше. дӯстони азиз, инҷо расидем ба барномаи ниҳоии даври дуюми лоиҳаозмуни телевизионии Зебосанам 2019. طول این مدتی که ما برنامه رو آماده نمودیم و پیشکش شما گردانیدیم، تنها 21 نفر اشتراکچیان از تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری به دور فینالی راه خط گرفتند. واقعا اگر نگاه کنیم مدت طولانی یک آمادگی کلان بود، هیئت ایجادی کلان بود، سناریو نویسان، کارگردان ها، اپراتوران، نفرانی که دکوراسیون آماده میکنند، صحنه گذاراننده ها، عموما یک هیئت ایجادی کلان بودیم که ما یکمین برنامه رو حتی در یادم است وقتی که یک اتوبوسی کلان هم شدیم، یک جای هم رفتیم به شهر خوجند. سفری خاطرمان هم بود. بله سفری خاطرمان هم بود و وقتی که نشر یکم را ثبت میکردیم ما نمیدونستیم که من یک شکل برنامه چگونه میشود. این همش دشوار بود ولی نوبسته از همه دشواری ها با مهنت با توفیل تماشاگرانی که با ما باور کردن این برنامه را نه تنها در تلویزیون بلکه در اینترنت هم بسیار از نظر گذراندن. این برای ما چی داد؟ این برای ما پیش از همه یک مقام داد، یک خاصیت داد، روح بلند کرد و
мо кӯшиш кардем ки ин барнома тораф шавқовар шавад ва марҳилаи дуюмро вақте ки оғоз кардем аллакай боз ҳам бахшҳо шуданд боз ҳам душвориҳо барои иштирокчиён зиёд шуд ва барои ҳамагон фаҳмо шуд ки зебосанам ба ғайр аз оне ки бояд зебо бошад шеър хонда тавонад нутқи бурро дошта бошад вай пеш аз ҳама чӣ хеле ки бале мегӯӣ нотарс бошад пухта тавонад духта тавонад ва ҳозир ҷавоб бошад ва марҳилаи дуюм фикр мекунам ки бисёри иштирокчиёни моро ба таври дигар аз паҳлӯи дигар паҳлӯи онҳоро ба тамошобинони мо низ нишон дод ва танҳо беҳтаринҳо танҳо нафароне ки пурқувват буданд ва тавонистанд ки дар марҳилаи дуюм худро ба пуррагӣ нишон диҳанд ба даври асосӣ даври финалии шоу-озмунӣ бошукӯҳтарини ҷумҳурии тоҷикистон зебосанам 2019 рохат ёфтанд. чӣ хеле ки шумо медонед кастинг тур яъне ки марҳилаи якум дар вилояти суғ буд вилояти хатлон буд вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон буд ноҳияҳои тобеи марказ пойтахти азизи мо шаҳри душанбе ва акнун бошад аз мобайни ҳамаи минтақаҳо танҳо беҳтаринҳо ба марҳилаи дуюм гузаштанд акнун аз марҳилаи дуюм аз мобайни нигоҳ кун тақрибан 1000 иштирокчӣ танҳо 21 нафар ба даври асосӣ даври финалӣ шоу-озмуни телевизионии зебосанам рохат ёфтанду халос. ман барои ту як савол дорам шабнам марҳилаи дуюм бениҳоят чӣ хел вазнин гузашт чӣ фикр дорӣ марҳилаи асосӣ чӣ гуна мегузарад намедонам шояд аз фикр мекунам ки аз даври дуюм дида хеле аз иштирокчиён маҳорати зиёдро талаб менамояд хуб дар даври дуюм буданд иштирокчионе ки мехостанд ба даври дигар яъне ба даври финалӣ рохат гиранд вале мутаассифона тангаҳои тиллои онҳо камӣ кард ва намедонам барои он иштирокчиён махсусан 21 нафаре ки ба даври финалӣ рохат гирифтанд чӣ гуна мегузашта бошад барнома яъне рақобат боз ҳам шадидтар мегардад. дар ҳақиқат ҳам ин буд ҷамъбасти марҳилаи дуюми шоу-озмунии телевизионии зебосанам 2019 мо равиёни ин барнома шабнам абдуллозода як қарсак ва ҳамзамон мубориз усмонов як қарсаки баланд. сипоси бепоён мегӯям барои ҳар яки шумо во мехӯрем рӯзҳои наздик дар марҳилаи асосӣ зеро ки дар марҳилаи асосӣ наворҳои махсус оиди ҳар як иштирокчӣ омода мегардад ки мо оиди фаъолият оиди ҳаёт оиди наздикон оиди волидайнашон тайёр мекунем ва умуман нишон медиҳем ки чӣ гуна зебосанами тоҷик зиндагӣ мекунад таҳсил мекунад чӣ гуна хоби дорад ва умуман як рӯзи зебосанами тоҷики ба марҳилаи асосӣ рохат ёфтаанд чӣ гуна аст яъне гуфтам ба мавриде аст ки барнома боз ҳам ҷолибу рангорангтар мегардад дар ҳақиқатам ва тариқи овоздиҳӣ то моҳи март яъне ки пеш аз иди бузурги тоҷикон наврӯз зебосанами тоҷикистон муайян хоҳад шуд. барои ҳар яки шумо саодатмандӣ хоҳон ҳастам соли наватон сидхан муборак бошад доимо табассум кунед ва пайваста тамошо кунед барномаи зебосанамро то барномаҳои нав то соли дигар хайр зебосанам 2019